bintu wabonye ko byamaze gukomera? nabibonye nanjye amatangazo yageze hanze abaturage batabaje M23 byakomeye n'imbipuko. Ibintu byakomeye ibintu byamaze gufata indi ntera. Ndagira ngo rero muri iki gitondo nifuje kugira ngo tufatikanye cyangwa se tumanukane ubundi no ducacure irondo turivangure n'abajura, kuko hari ahantu birasa noneho bisa no byamaze kurangira hano muri Sud Kivu cyangwa se mu mujyi wa Bukavu. Yarangiye nta gisigaye, bigaragara ko M23 yumvisha agahinda k'abaturage, yumva n'umubabaro wabo, yumva umuhamagaro wabo, nayo irabitabye. Ubu ngubu iri biramanuka, imanutse za Nyabirwe, iramanuka za Katana, igeze ku kibuga cy'indege muri kilometero 3. Urakoze cyane. Naho ngira ngo ubundi no duhite duhera cyangwa se duhite twinjira, ariko turinjiramo mu buhe buryo? Ndashaka kugira ngo twinjiremo mu tangazo ryasohowe n'umutwa M23 cyangwa se AFC M23. Iriyo rikaba ari itangazo ryasohowe ku tariki 10 ubwo ni ku munsi w'ejo, rikaba ryasohotse mu masaha ya nijoro. Iri tangazo nk'iri ngiri n'ubundi twariherukaga, cyangwa se itangazo nk'iri risohotse muri amasaha cyangwa se mu gihe nk'iki ngiki ryasohotse ari ryo kubwira abantu ko mu mujyi wa Goma ibintu bigiye kurangira. None n'ubu ngubu niko bigenze, ndabona Bukavu rwose nayo bamaze kwishyiriraho itangazo riremereye cyane. Ndagira ngo iri tangazo turyinjiremo sasa. Nibyo M23 imaze gusohora itangazo, yarisohoye ku itariki 10 z'ukwa 2025 saa 6 z'ijoro, niho yari irisohoye. Yari imaze kurikira hanze, ariko yarisohoye ejo mu masaha 5 ngiye niho naribonye. Oya n'abantu bakoze bamaze kujoininga hano urubuga hano muri members, abantu bamaze kuba aba membership, ngira ngo barimo barabibona hano kuba membership. Iri tangazo nabonye wari bahaye wamaze kuri ba sharing. Nibyo rero itangazo rivuga yuko M23 yumvisha agahinda k'abaturage, umubabaro ndetse n'uburyo bakomeje guhohoterwa bashingiye ku bwicanyi, bashingiye ku bujura, bashingiye ku byaha bikomeje gukorwa mu mujyi wa Goma. Ivuze yuko yimanukiye igiye kubihagarika. Oya, ntabwo ndifuza ko tumanuka ingingo ku ngingo kugira ngo abantu badukurikiye babyumve neza. Ndifuza ko tumanuka ingingo ku ngingo. Itangazo rarifite aho imbere yawe? Itangazo ndarifite. Ingingo ya mbere iragira iti AFC M23 a appelé les cris de détresse de la population civile de Bukavu pour les FARDC et leurs forces alliées continue de commettre des atrocités innombrables sur des populations civiles, notamment la commission des assassinats et des pillages. Ces coups doivent cesser immédiatement. À défaut, nous n'avons d'autre choix que d'intervenir pour protéger la population congolaise. Buretse gato cyane. Urimo urasoma ibintu byinshi, ndashaka kugira ngo usome ingingo ku ngingo, ugenda usobanura ingingo ku ngingo. Niyo mpamvu ngo hamagaye muri iki gitondo kugira ngo dufashe muri iki gifaransa cyamaze kwandikwa na Lawrence Kanyuka. Wisoma itangazo no ngo urirangize, genda usoma gake ugenda usobanura akantu ku kandi. Ni kubwo buryo nshaka ngo tubitwaremo. Baragira bati AFC M23 a entendu des cris et de détresse de la population civile à Bukavu où les FARDC et les forces alliées continuent de commettre des atrocités innombrables sur des populations civiles. Mu Kinyarwanda tugerekereje baravuga bati umutwe AFC M23 wumvishe agahinda n'umubabaro by'abaturage b'abasivile i Bukavu, kubera yuko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje ubwicanyi butagira umubare abo baturage b'abasivile. Iyo ni ingingo barakomeza bati notamment la commission des assassinats et de pillage, ces crimes doivent être cessés immédiatement. À défaut, nous n'avons d'autre choix que d'intervenir pour protéger la population congolaise. Ati tukinjiye ibyaha bikomeza gukorwa harimo kugandagura abantu, ubujura ndetse n'ibyaha bitandukanye bikwiye guhagarara. Ariko ntabwo twakomeza kurera amaboko, turimanukiye kugira ngo dutabara abaturage b'abanyekongo. Bageze batetse barama ko kantu barimo tabare
n'abanyekongo barimanukiye bamanutse bamanutse za Nyabibwe za Kavumu kumaruka kugera Bukavu. urakoze cyane komeza n'indi ngingo Ya kabiri iragira iti contrairement à la campagne du régime de Kinshasa relayée par certains médias fanatiques. Bati bitandukanye n'amakuru atangwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa cyane cyane mu binyamakuru bifana. Les déplacés internes retournés volontairement dans leur foyer désormais pacifique à zone libérée par AFC-M23 soutient pleinement son processus et l'encourager. Bitandukanye n'amakuru atangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu binyamakuru byegamiye kubwo butegetsi, abakuwe mu byabo n'intambara basubiye ku bushake mu miryango yabo kandi mu mahoro, aho M23 yamaze kubohora. Kandi umutwe wa M23 ukomeje icyo gikorwa kugikora mu buryo bw'amahoro, ifasha abaturage kujya mu duce yabohoye mu mahoro. Irakomeza iti la protection des civils demeure notre priorité absolue. Nous en ce que toutes les conditions nécessaires à un retour en toute sécurité soit établi avant d'y apporter un soutien significatif. Bati M23 izakomeza kubigira iby'ingenzi gufasha abaturage ndetse no gukora ibyangombwa byose kugira ngo abaturage bagere mu bice bavuyemo mu buryo bufatika kandi bafashwa na AFC-M23. ubwo donc ni mu buryo bworoshye. Kuko urumva hari hatangajwe ibihuha by'uko M23 ibasubizayo ku ngufu batabishaka, niyo mpamvu gisobanura iki kintu ko bagenda ku bushake kandi kanabafasha. AFC-M23 précise que les atrocités commises à la prison centrale do Monde ne sont nullement le fait des libérateurs. AFC-M23 iremeza ko ubwicanyi bukorwa bwakozwe muri gereza ya Munzeri ntabwo bwigeze bukorwa n'abagize M23 bagiye kubohora aka gace. Le massacre, viol des femmes et les incendies de Serire ont irrité des jours avant la libération d'Ogoma. Baragira bati gufata abagore ku ngufu ndetse no gutwika utwumba two mwiragereza byakozwe mbere y'iminsi ibiri yuko Goma ubaho. urashaka kuvuga ko bavuze ko yaba ariyo yakoze ibyo bikorwa? M23 abategetsi ba Kinshasa ndetse n'imiryango itandukanye ishyigikiye FARDC yatangaje yuko ibi bikorwa byo kuviyora abagore by'ubwicanyi ndetse no gutwika utuzu abagororwa babagamo bo byakozwe na M23, ariko urabona ko ibihakana. Ingingo ya kane iragira iti la MONUSCO est atterrée de ce fait toute propagation des fausses arrestations qui déforment la vérité et induisent l'opinion publique en erreur. Baragira bati barasaba MONUSCO guhagarika gukomeza gukwiza ibihuha no gushinja n'ibishinja bidafite ireme kuri kandi bikayobya amahanga biyatura mu makosa kandi binayobya rubanda. Captiver les tensions et détourner l'attention des véritables responsabilités des crimes. aho hantu hasubiremo rwose ntabwo network ari imeze neza ko kantu gasubiremo. Ces fausses accusations ne font qu'attiser les tensions et détourner l'attention des véritables responsabilités des crimes. Ati ibyo bishinga by'ibinyoma nta kindi bigamije keretse kwerekana yuko ibyaha bikorwa mu by'ukuri atari bariya babikora bo muri FARDC na Wazalendo na FPR,
bakagira ngo banyure ahantu yuko ibi byaha bikorwa na AFC M23. Mu by'ukuri urabona yuko ikikorwa nuko MONUSCO yifatanya na FARDC mu gushinja no gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma ashinja M23 kugira uruhare mu kubuza abaturage umutekano, kandi ahubwo yo ifite uruhare mu kubungabunga umutekano w'abaturage. Byaba ari byo bigiye gutuma M23 aho hantu hose habera ibyo byaha ifata icyemezo ikamanuka ikimanukira, kaba ifashe icyemezo cyo guhita yimanukira. Iki nicyo gitumye ifata iki cyemezo, kubera yuko ibona ibintu byose biri gukorwa by'ibyaha ndetse n'ibindi bitandukanye. Ubutegetsi bwa Kinshasa buri kurushaho kubishinja M23 kandi kubeshya. Rero bafashe icyemezo kugira ngo bagaragaze yuko bo icyo bagamije ari ukubohora abaturage. Yes, ndagira rero ngo mu by'ukuri tujye no mu yandi makuru. Ubwo iri ni itangazo rigaragaza ko M23 yimanukiye, kuko ndimo ndagenda nakira amakuru y'imirwano, urugamba rwamaze gutangira ndetse rurashushe. Ikibuga cy'indege ngo bakigeze hafi mu kilometero kimwe, iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Ayo makuru wayamenye? Amakuru yamenye ikibuga cy'indege nyuma y'uko baharunze ibitwaro biremereye bifite imbaraga zivuye mu Burundi ndetse no muri Libya no muri Chad. Chad nawe wana ngo yaje mu mirwano. Ubu ngubu M23 iragisatiriye, bari mu kilometero kimwe kujya barasa ibisasu bikagwa kuri piste y'ikibuga cy'indege. Byarangiye aha ku kibuga cy'indege ho rwose. Mu kanya gato dushobora kuza tuvuga ngo tombe, ngo ku kibuga cy'indege tombe. Tugaruke gato cyane, banza umbwire ngo iki gihugu cya Chad nacyo ngo ni kimwe mu bihugu byaje mu ntambara, ni igihugu kijemo kimeze nkaho gitunguranye. Ntabwo abantu benshi bari biteze ko Chad nayo ishobora kuba yaza mu rugamba. Ubundi iyi Chad ni gute yafashe icyemezo cyo kuzana cyo kuba muri uru rugamba, cyangwa se mu gufasha Gisekedi guhonyora ubwoko, cyangwa se rwose kwica abaturage b'inzirakarengane hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo? Nyuma y'uko FARDC ndetse n'abacanshuro batagize icyo bakora mu guhangana na M23, Gisekedi yagiranye amasezerano na perezida wa Chad kugira ngo amutire ingabo ziza guhangana n'uyu mutwe wa M23. Ibi ngibi bikaba ari amateka yisubiyemo, kuko mu 1998 ubwo Rwanda Kabila yahanganaga n'inyeshyamba, na icyo gihe naho yagiye kwitabaza perezida wa Chad, amuha abasirikare aje kumufasha. Ubu ngubu rero yatumiye abo muri Chad kugira ngo bamufashe, ariko imiryango itandukanye yo muri Chad iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu ndetse n'amashyaka batangiye kumwamagana yuko ibyo binagiye gukora atari byo. Umuryango wita FARDC wamubwiye yuko ibyo binagiye gukora ari ibibangamiye uburenganzira bwa kiremwamuntu, aho umutwe wa M23 ndetse na SADC byerekanye yuko bakwiye kuba bajya mu bishyikirano. Umutwe wa M23 ukaba ukomeza gusaba yuko bajya mu mishyikirano, ariko Gisekedi akaba ashyize imbere inama. Ko numva ibintu bikomeye. Imbone yanjye cyangwa se drone yanjye hara ku kibuga cy'indege ngo ngo icyitwimira ipuko ntiwareba ngo ibintu byakaza. Ruzi uko kibuga cy'indege bana bari bamaze n'igihe ndetse ngo cyarafunzwe kidakora. Ikibuga cy'indege cyari kimaze iminsi nta ndege igwaho, kubera yuko bitaga ko M23 ishobora kuzirasa, nkuko byagenze muri 2022 hari indege yari yahahiriye. Babona rero batatuma indege zikomeza kuhagurikira ngo zitashya, nkuko iyo ndege baherutse kuyihomba. Ntago byoroshye wana. Hanyuma twari kubivuga amakuru ari kuba mwakare agace ka Kare ndetse na Kavumu, ukamanuka ukagera Bukavu. Bavuga ko abaturage benshi batangiye guhunga, kugera naho batangiye guhungira za Kamembe muri Rusizi. Ubu abaturage bafite agafaranga batangiye guhunga, bahungira Rusizi nyuma y'uko umupaka uhuza Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wafunzwe. Wafunzwe ryari bimeze bite? Wafunzwe guherezo. N'ubwato bwari bugiye za Karemi bwafashwe burasakwa, uko bari bikanze yuko hashobora kuba harimo abantu bamwe muri M23. Uburyo bwamaze amasaha arenga 4
ubwato bwitwa Amani. Nyuma y'uko rero busatswe ubu ngubu nta muturage uri gukoresha ikiyaga cya Tanganyika. byakaze rwose. Hanyuma gato cyane wenda tuhise turirukanse tutavuye kuri tutarasoza kuri izi ngabo za Chad, harimo kugenda ubiha umurongo rwose ugenda ubiringanyiza. Izi ngabo mu by'ukuri y'igiseke difashije iki gihugu cya Chad, ese ntabwo yaba abikoze yakererewe? Ese izi ngabo hari icyo ziramufasha, hari icyo ziri buze gukora kuri iri fatwa ry'uyu mujyi wa Bukavu? Tubona M23 yamaze gushyiraho akadomo. Urebye abakurikirana ibintu bihafi bya Kongo, bavuga yuko ibi ngibi bari gukorera amatakira ngo yereko ahubwo ari gukomeza ikibazo, aho yagakurikije ibyemezo bya Yase na Sadeke, agahitamo intambara kandi igisirikare cye nta ntambara gishoboye. Abona yuko ari ugushyira mu kaga abaturage ba Chad azanye ku rugamba, ndetse no kongerera intwaro M23, kuko akenshi na kenshi ari bo bazana intwaro M23 ikazibaka ikazikoresha zibarwanisha. Ntabwo ifite niba kubera yuko urabizi yuko mwakira gihugu imiryango n'abasirikare baba mu kigo cy'abasirikare barabana, ariko nyuma yuko M23 ifashe ibyo bigo, ntabwo bari bemerewe kubamo nyine. Ese babanamo bate? Baba ari abagore ba M23 babanamo bate? Ubu babuze aho baba, bajya mu mashuri, bafata icyemezo cyo kujya mu mashuri. Amashuri atangiye rero niho baba ejo no batabye yuko basigara babuze aho baba. Amashuri atangiye bahigamira abanyeshuri ngo bige, babura aho baba. Amashuri rero yatangiye ejo ku itariki 10, nkuko byari byatangajwe na Bertrand Simwa abwira abanyeshuri yuko ku itariki 10 bazatangira. Ababwira yuko umutekano ari bakwiye gutangira ndetse n'ibikorwa byo mu banki byatangira. Ariko amashuri ntabwo yatangiye nkuko byari byitezwe, kuko hagiye umubare mukeya ku mashuri. Nawe ugezeyo abarimu bategeka gutaha kugira ngo basubireyo uno munsi bajyanye na bagenzi babo. Ariko abarimu bagaragaza impungenge z'uko bazahembwa, bavuga yuko bahembwaga n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Baravuga ati si umutwe wafashe ubutegetsi hano muri iyi guverinoma ya Kivu y'amajyaruguru izaduhemba. Nabo bagira impungenge z'uburyo bazahembwa. Kaminuza nayo ntabwo bitabiriye amasomo nk'uko bisanzwe, kubera yuko bafite impungenge z'uburyo bazabona diplome, uko bavuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa aribwo bwabaga diplome. None umutwe wa 23 akaba ari wafashe intara ya Kivu y'amajyepfo kontrola byose. Cyabateye impungenge rero bakaba bibaza uko bazabona amadiplome. Ntabwo byoroshye, kandi urabyibuka ko hari na cyagiye turiyo hariya za kuri Dernite, uribuka ko hari bari kutubaza ku bijyanye ngo na za diplome. Noneho nitwareka no kuvuga ibyo muye yakomeza gutangaza. Ndashaka guhita amanuka rwose ku kibuga cy'imirwano aho biri kubera, kuko ndabona drone yanjye irimo kumpa amakuru menshi cyane. Muye yakomeza kuvuga yuko muri Kavumu nta ngabo za M23 zihari, ariho urugamba ruri, kandi ariho urugamba ruri nuko n'abaturage bari kubigutangariza. Mu by'ukuri nibigaragaza yuko ubutegetsi bwa Kinshasa butashaka kwemera intege nke zabo. Arega ntabwo ibi twabitinda, kuko n'umujyi wa Goma bawufashe, barinda bavuga ko ngo batarawugeramo kandi umujyi bawurimo. Nyiri rero hano mu majyaruguru, sinabura no kuvuga uburyo imihahirane imeze hagati y'umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Goma, umujyi wa Rubavu. Biragaragara yuko urujya n'uruza ari rwinshi, nkuko byatangajwe na meya w'akarere ka Rubavu. Yavuze ko ku munsi abakoresha umupaka munini. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazaha
bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'i Burayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa na Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. hanyuma rero hano mu by'ukuri n'ubundi ni hano muri Sud Kivu aho uwitwa General Frank Ndumba ejo ngo yasuye ingabo cyangwa se aba basirikare. Ubwo urumva ni ejo, uyu munsi urugamba rwabaye cyangwa se rwatangiye, ubwo ejo harabasuye. Sinzi niba kiri hariya kuko amakuru ndimo ndagenda nakira nuko 23 bo bacanire bakunze Jeune Official. Ewana ndabona rwose namwe muri tayari gato cyane mbere uko ninjiramo mu gihe bakiri kumpereza n'ubundi ubutumwa cyangwa se amakuru, kuko ndabona imbone yanjye irimo irandika harango hari ikintu cyitwa imiripuko. Hariya ngo hari ikintu cyitwa imiripuko, imbunda nini cyane ngo ziri kwifashishwa ngo M23 tuvugana ngo imaze gutwika, imaze gushwanyuza ibifaru bigera kuri 3 mu rugamba rwo muri iki gitondo. M23 imaze gushwanyuza ibifaru bigera kuri 3. Na makuru mbazaniye ari breaking news nonaha. Uru rugamba rongo rwatangiye ahagana ku isaha y'isa 9 ziri gushira saa 10 gutya aho ngaho ngo nibwo M23 imbunda nibwo zari zitangiye kumvikana muri iki gice cyangwa se hano muri za Katana. Ubwo birumvikana ni hafi na Kavumu, nibwo ngo ibitero bya M23 cyangwa se urusaku rw'imbunda rwe rutangiye kumvikana. Nibitero ngo M23 yagabye ndetse igabigaba mu buryo buri cyangwa se ngo bari kurwana doka ahantu habiri, kuko ngo hari n'abasana bamaze guhera hagati ku ruhande rwa guverinoma cyangwa se rwa Kongo, kuko ngo hari n'izindi mbunda ubu tuvugana ngo ziri kuvugira ahantu bita ngo ni imiti naho isasu ngo ririmo riravuza ubuhuha. Imiti ngo ni munsi y'ikibuga cya Kavumu. Icyo bisobanuye niki nuko buri Kavumu yamaze kujya hagati, byarangiye. Ikibuga cy'indege cyo cyamaze kujya hagati, kirimo hagati, kuko urumva ari kurwana ahantu bita za miti, ni munsi y'iki kibuga cya Kavumu werekeza za Bukavu. Noneho indi mirwano ikabera he, iracyara ahantu bita ngo ni za Katina. Urumva ko ni hagati na hagati isasu riri. Harimo kwifashishwa rongo imbunda nini ndetse n'intoya, char de combat byakaza ibintu bimeze ne bari gusheringa, ariko ngo M23 yakamejeje ngo igombe rwose uko bigenda kose uyu mujyi wa Bukavu iwukuremo, igombe iwukuremo. Nuva ngo M23 bijya gutangira cyangwa se mu by'ukuri ndagira ngo manze mbabwire ko iki kibuga cy'indege cya Kavumu ubundi twakabe tubona uru rugamba rurimo indege cyangwa se urugamba rwo muri aka kanya rurimo indege, ariko iki kibuga cy'indege bamaze kukiburuka, baragifunze. Nta ndege ishobora kurasa cyo guhaguruka, nta ndege nimwe ishobora guhaguruka hano. Ibyo ngibyo rwose iyo ndege yahura n'akazi gakomeye cyane. Amajwi ndimo ndumva kameze neza, ndumva ariho neza. Iyo ndege yahura n'akazi gakomeye cyane, kuko hari imbunda M23 yagenze hafi hariya ifite ubushobozi bwo guhanura icyitwa indege yose yaba rwose icyaracyara ngo muri icyo kirere. Ariko rero M23 sinzi impamvu itashyizeho n'itangazo ribuza cyangwa se rivuga ko iki kibuga cy'indege gifunzwe, cyangwa nubundi ibifaru 3 ngo bimaze gukubitwa bishyizwe hasi ku butaka, ngo bikaba ari ibifaru ngo byari biri gusheringa
biri kwerekeza iyo ngiyo za Nyabibwe. Ubwo urumva byasheringaga he, byarasaga mu baturage. Ubu tuvugana no 23 imaze kubishiririza, barabishiririje tayari, byo bamaze kubitwika byarangiye. Barabitwitse byarangiye, ibingibi byose ntimwongere kubyiva. Hanyuma no nkuko amakuru arimo kugenda angeraho, breaking news, uru rugamba ruri kubera hangaha ngo uruyoboye nuwitwa General Baudouin niwe wimanukiye, umwana w'intambara hara ngo niwe wimanukiye, niwe umanutse nyuma yuko yaramaze igihe kitari gito ari hano muri uyu mujyi wa Goma, wanafashe kuri uyu mujyi wa Goma. Uyu mugabo rero yahise amanuka ikitaraganya, ubu ngubu yamaze kugera hano, niwe urimo kugenda kontrola urugamba rwo kuba mu by'ukuri rugiye gufata uyu mujyi wa Bukavu, aho ubu ngubu rwose arimo aragenda komandinga, mu gihe mwenyewe General Sultan Makenga nawe ari hano muri uyu mujyi wa Goma. Ariko nyine ibintu arimo aragenda bikurikirana hafi cyane, gato cyangwa se gake anodaringa uko ibintu bigomba kugenda. Buri urumva ko we arimo aragenda atanga amawayiza akoresheje iyakure. Nimvuga iyakurwa mwumve nyine ko ari ibyombo cyangwa se tuvuge ati na telefone byose birakora. Gusa ariko witwa General Baudouin yamanutse, ibintu bimeze nabi hariya, niwe umaze gushiririza ibifaru. Uyu mugabo ni umugabo mu by'ukuri utigitse cyane, cyangwa se FARDC sigaye yumva ikabona ko ibintu byakomeye, cyangwa se igahita ivuga iti none ibyo twigize birarangiye. Kuko uyu mugabo ni umugabo ubundi abantu benshi bavuga ko hano muri za Sake, bari bati kuharwanira ntabwo urugamba ntabwo byoroshye n'aka na gato, kuko bari bati na ahantu hari ku mutangare, kuko murabizi hari amajagi n'iki byose, bakavuga ati biragoye rwose kwa twaharwanira, cyangwa se M23 yahanyura yinjira mu mujyi wa Goma. Ariko witwa Baudouin ahanga arahaprepaye, ahaca n'abasore be urugamba barwanye hafi iminsi 3 bategereje M23 ko ya advancinga bagahurira hariya mu nkengero z'umujyi wa Goma. Ubwo yategereje nyine n'ubundi Sultan Makenga ari waciye hehe, yaciye hano muri za Kibumba. Bari bategereje donc force zari zagomba guturuka hano za Kibumba, kuko ho byari byananiranye byakomeye kubera ka gasozi kitwa Kanyamahoro. Noneho biza gusaba ko Baudouin ndetse anafenta, kuko yarigeze ahantu bita za Gasengese, arangije asubira inyuma. Mu gusubira inyuma gato cyane ategereje, kuko yabonaga za Kibumba batinze kuzamuka cyangwa se kumanuka. Noneho ubwo abasubiye inyuma, uwitwa Colonel uyu General Kirimwa maribwo ahisa nahajyanga agiye kubagaragariza ko ngo bacyafite, arahagwa, abahabereye nk'igitambara arahagwa. So rero kuva icyo gihe uwitwa General Baudouin bahise bamutinya abasirikare ba FARDC ndetse n'izinga bafatanyije, kumva ngo urugamba ruyobe n'uwitwa Ngaruye Baudouin niwe uruyoboye, ngo nuguhita batangira gukwira imishwaro. Ubu rero ngo barimo kwirukanka berekeza mu mujyi wa Bukavu, nimwe bari gushakisha uburyo ki ngo bajya kurindira, mu gihe M23 ngo iri kubarasa my friend, iri kubarashisha imbunda z'imisada ngo nizo bafite. N'imbunda z'imisada bari gukoresha zonyine nizo bari kuripuza, imbunda nto rwose ngo ntago ziri gukora, hari kwikorera imbunda za machine gun, izo za 12 ngo nizo ziri guhumira. Hakamo ngo izitwa za mota, hari utubunda imbunda nto zigendanwa zisharinga pana, zino ziba ziri ku bimodoka bajyana ndetse no ku mirongo y'urugamba mo indani. Iyi mbunda rwose bagashinga ahantu barangiza bakanagamo ikintu, bakarekura ikintu cyitwa nyamugigima. So rero utu tubona ngo turi gukoreshwa cyane, kuko ibi bibunda binini bya char de combat byo rwose ngo donc bari kubitinyisha, kuko ngo M23 iri kubitwika itabibabariye. Nitwo turi gukora hari icyitwa za anti-tank, icyitwa za ronsha, nizo mbunda haraziri kuripurana ntiwareba. Byakomeye. Abasirikare b'abarundi ngo nibo bari kwihambira, n'ubundi baba South Africa ngo bari kugenda basubira inyuma. Ingabo z'abarundi rwose ngo nizo ziri kwihambira,
ariko mu kwihambira kwazo nazo ngo ziri kuhagwa, ngo ariko ngo ziyemeje rwose ngo kuba zigomba gufasha FARDC cyangwa se Kongo kurinda umujyi wa Bukavu ngo niba winjiremo, kuko ngo nibaramuka bageze muri umujyi wa Bukavu neva yarababwiye ngo perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yarababwiye ngo nibaramuka bageze muri Bukavu mwitegure ko urugamba bagiye guhita barudusangisha hano mu gihugu cy'u Burundi. Mama miye karabaye, niyo mpamvu ngo bari kurwana umuhenerezo. Za ngabo za South Africa twahoze tuvuga, my friend, ibyo ndimo ndababwira ni inkuru irimo kungera. Donc drone yanjye iri hari iri kugenda inyandikira amakuru hano, ndayafite ni menshi cyane, ku buryo niba nagera muri uyu mujyi ndahita mbaripurira mbabwire nti tayari bageze mu nkengero. Ubu baracyari kure nko mu birometero nka 5 gutyo niho amasasa ari kumvikana, ariko abari muri uyu mujyi wa Bukavu muri ibyo bice nyine byegereye hafi n'ikibuga cy'indege bo batangiye kumva icyitwa imiripuko. Ikintu cyitwa isasu barimo kubyumva. Sanya mu gigima kabaye abi murenge mumeze mute abi murenge mumeze mute. Uwitwa makanika rero nawe mukanya gatashobora